Ani potok v žuborikah, po stezi stopam, dobra volja je najbolj hranja. Zdaj tle, kaj največji del tega mojega zgornjega nadstropja bo gaming, streaming, place, kva. Jaz ne morem verjeti, da se to dogaja. Nekdo mi mora priti vse to sestaviti, ker jaz ne vem. Alenka Trogrlič, Alien Mama, bo streamala, bo gamala, se ji bo po nosu vrtala. Jaz sploh nisem po moje sfokusirana zdaj. In ko bo streaming room in place končan narejen, bo pa še posebej samo tur od tega, ker pač it's a must, ker bo bolano. Danes nas čaka Ghost Music, Ghost video. In sicer v Terezi Fidalgo in takoj zdaj, ko sem to izgovorila, me strah rata. V glavnem, znameniti štoparki. Vsi ste že slišali verjetno za njo, vsi ste verjetno videli ta posnetek in jaz osebno imam občutek, da so se tudi ti naši štoparski duhovi razvili iz te urbane legende. Se ficamos aqui perdidos, ficamos sem gota, é lindo. Pá, eu tenho a sensação que já passaste por aqui, meu. Quem é que tu... Eu tenho quase a certeza, percebes? Quem é que Eu te já manda... estou a confiar. Quem é que te manda a ti acreditar em bruxas, ó, Tânia, pelo amor de Deus? Eu até nem acredito nessas merdas, desculpa lá. Então qual é o stress? Olha, não sei, acho que vocês Pô, começaram filma a atrofiar história- com essas histórias. calma. Eu tenho telemóvel e tenho guita no telemóvel, Ouve, então mas posso esta chamar... história- esta história é muito- Então, mas está ali alguém, meu. Olha a minha vizinha, meu. Tua vizinha. Estou a gozar, Não estou a gozar. brinques. estou a gozar. Pá, se que és vai a parar, rapariga? ela está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tá Tiago. bem, ela está aqui sozinha, não... Epá, e o que é que eu tenho a ver com estranho, isso? ok? Ouve lá. Para, deixa vir, já que... Pode ser jeitosa. Não sei Deixa andar. Boa noite. Olá! Boa noite. Onde é que vais? Onde é que tu vais? Está bem, pode vir? O carro é teu? Não há problema nenhum. Ah, siga. Então, estás bem? Para Sintra. Eu fico já ali à frente. Ok. Vamos. Então vai. Não, o que estás aqui a fazer estas horas, pá? O que estás aqui a fazer estas horas? Já, ela pode ficar um bocado incomodada com a câmera, ou... Fica lá isso. Está melhor desligar esta merda. Então, mas aconteceu alguma coisa? Como é que te chamas? Não sei nem se é o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa merda ligada outra vez, não estás? Oh, David. Desliga lá isso. Mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Há ali água? Hã? Há ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Quero ficar sentado. Só vou tentar perceber o que é que se passa. É razão. Diz-me lá o que é que queres que eu veja? É assim tão... Ok. Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo? Foi ali que eu tive um acidente. E morri. Zgornji brov teh napisov, 4 mladi so na road tripu oziroma na poti snemanja filma. Jaz sem se že tukaj mehko ustavila v smislu, ok, se pravi, slučajno ste na poti snemanja filma, kar pomeni, da znate snemati film, prvo kot prvo med. Verjetno tudi vam večkrat sem bili. Zijo na štoparko, mlado punco, ta ne bi bila visoka, približno 1,70 m, ba je zelo lahko dekle, 50 kg, ne vem, zakaj sem cel njen opis najdla, 52 do 55 kg, zelo lušna in vstop v avto in zelo je tiha in zelo malo govori. Dokler jo ne vprašajo, kam gre in samo pokažejo naravnost naprej. Ful so zaskrbljeni za njo, ker je taka tiha, čuden, oblečena, no in nenavadno vse skupaj, meni osebno bi bilo scary SF. In potem ona sama reče, ej, kaj pa tamle by the way sem pa jaz umrla, in pa reče, kaj, in ona se obrne in ima ves bogi obraz in zavpije v kamero in to je ta urbana legenda. Kaj ne rečem, ljudje imamo radi urbane legende, Bloody Mary, Slenderman,
naše štoparke v hudi luknji, sem že govorila spodaj, bom se probala spomniti linkati video. Potem, ko se je ona obrnila in jih je prestrašila in je kamera padla dol, kdor ni razbral, jaz prvič nisem. To je bila prometna nesreča in v tej prometni nesreči naj bi umrli vsi razen Davida. In David potem o tem ne bi več govoril veliko. Zdaj pa tako, gre za neko portugalsko višavje, nekje na pogorah ne bi se oni vozili na tem road tripu, ker ne bi šli itak snemati horror movie. Što si v tem in zakaj je to toliko skrb vzbujajoče, ko poslušamo to legendo, je to, da na tej isti lokaciji se je zelo podobna nesreča zgodila. Bila je nesreča z mladimi ljudmi, od tega so 3 umrli, vključno s to punco Tereso Fidalgo, ki ne bi noter bila, preživel je pa fant isto imenovan David in o tem on ni govoril skoraj nič več potem. Zgodilo naj bi se pa to 1983. V tej nesreči nič ne najde, če googlaš, ker je vse zdaj takoj vezano na to originalni posnetek A kurva ali kako je že naslov. Producent pa je bil tudi dejansko David Reborda. Zakaj torej se je vse do leta 2018 ta strah še toliko stopnjeval in toliko se je vse nakladal, da je radal še bolj scary, da ste cel svet to poznal, prvo kot prvo posnetek sama 18 milijonov ogledov. Potem so pa začele po Facebooku, Instagramu in drugih socialnih omrežjih začeli krožiti taka sporočila. I am Teresa Fidalgo and if you don't post this on 20 other photos, I will sleep with you forever. Če to presežem, dobiš v polnoči, ja se ustrašiš. Jaz se spomnim, da sem dobila ta sporočila oziroma ali od nje, ali z ne vem čim vse povezana, sem se ustrašila. Nisem pošiljala naprej, sem bila polno, please, nihče ne spi z mano, ne umrem čez 2 dni. Še en Facebook post. A girl ignored and her mom died 29 days later. You can even search me on Google. Ja, in valjda, kdorkoli je pogooglal, se je posral v hlače. Tako ne bi zlomil WhatsApp in Instagram, ker smo si ga takrat toliko pošiljali. Se spomnim, smo tudi mesiče pošiljali. Komentirajte odspod, če ste vi tudi dobili te mesiče, ali če se točno spomnite, da je bilo prav od te Terese Fidalgo. Jaz takrat, ne vem, če sem šla kdaj ta video gledati, ampak ja, scary. Najbolj smešno mi je, ker se še najde kdo, ko verjel, da je ta video dejansko resničen, oziroma čas smo to verjeli, zdaj smo po mojem večkrat napredovali, kar se tiče tehnologije, ampak zdaj ti je jasen, da če gledaš video, ki ne bi bil originalen, da če je zraven scary muzika, ker je v tem originalnem videu, to ni to, right? Pač ono muzika scary zraven. Tako, kaj je zdajla v tem videu, pa veste, da sem se potrudila da scary muziko zraven, da vas je strah. Še bolj, kot že itak. Ta video pač ni veliko podatkov, to je, kar je. Je bila ena osnovna nesreča, po kateri so oni očitno dobili navdih, čeprav verjetno se tekom ne vem kolikih let te ceste tam več takih nesreč zgodili, ampak ta je bila očitno povezana. In največjo štalo je naredila to, da je ta video res dober in istočasno, da so ta sporočila krožila in vsi smo pošiljali naprej in kaj je boljša dejanska promocija, česarkoli, da se sam množi pravno eksponentno vse smeri. Zdaj pa, če hočete še en dober video oziroma o slovenski beli dami oziroma nekakšni štoparki v hudi luknji, s Kajo Solo osebno skupaj sva to raziskala, tako da spod kliknite pa si pogledajte. Smejte se, vidimo naslednjič, komentirajte spod ideje, tisti z več lajki so bolj opaženi in to je to za enkrat. Elija z vama, bye bye!